Nema veze, nema veze. Uzmi pismo to pozadnje ko se pao. Nema veze, ostaje. Ne ponesamo pismo. Ponesamo pismo. Ima pismo tamo, ono bijelo, ne papir. To i ponesi papir još. Ne, ide. Ajde. Jes, to je nikom. A ko je na slici? Pazi. Ko je na slici? Tu? Pazi kako si ideš. To su Nataša i... Teodora i Nikola. To je drugi Nikola. To je još jedan drugi Nikola. To je kum Nikola. Vidi? Ko je to? A ovo? Teodora. Može biti papa Nikola. Dio. Jes, Nataša poslala. Pogledaj tu. Otvori Nikola. Pogledaj Nikola, otvori ovo. Otvori. Ko je tu? Pingvin. Aj sad otvori. Ne. Tako. Ajde, Sante. Ali glasno čovjek. Ima fotka. Sekcija broj 2. Želimo da porateš veliki i da budeš jak i zdrav. Kumovi, Nataša, Robert, Nikola i Teodora. Disco! Mamo, okreneš leđa. Wow! Ti će da pritisnu. O, ide na frižider. Mora tata da otvori. Čekaj da otvori. Ko je poslao? O, pazi, slika.